Sunce je konačno obasjalo kotlinu. Probudilo se, otreslo inje sa visibabe, pozdravilo lastavice, a onda se zamislilo šta da radi poslije. Dok je toplim zracima tjeralo dosadne oblake, sinu mu sječe toplinu kao nikad do sada, gdje god da krene. Neće njega tamo neki oblaci tlačiti. Nano, nama je dosadno. Hajde neku drugu priču. Djeco moja, haj dobro. Negdje daleko, iza 7 valovitih mora i 7 ledenih gora, gdje umorne ptice završavaju svoj let, smjestio se veliki dvorac u kome je živjela jedna princeza. Nano, pričala si nam tu priču. Dedo, gdje si? Pomagaj, ma ovi još ne spavaju. Još uvijek? Imam ideju. Pošto se vama ne spava, djeco, hajde vi pričajte priču, a Nana i ja ćemo da slušamo i prekidamo. Može! Negdje u dubini svemira jedan dječak i jedna djevojčica su postali svemirski rendžeri. Njihova misija je da održavaju mir u galaksiji. Piu, piu, piu. Meni je dosadno. A tebi, dedo? Ma samo što nisam zaspao. Šta još imate? Pazite sad, svemirski rendžeri stižu na zemlju. Dosadno. Dočekuje ih paljba iz topova. Međutim, granate se odbijaju od štit njihovog broda. Jedan udar nalet na grmljavinu i topovi se utišaše. Zauvijek. Sada, kad su zaustavljeni ratovi, vrijeme je da se spriječi zagađenje planeti. Brod naših svemirskih rendžera obilazi planetu i nailazi na tešku situaciju. Evo, čak i na morsku dnu. Stani, zaspali su. Baš su slatki kad spavaju. Ovako naslonjeni jedno.